nk'uko isaha itabara isubira inyuma, niyo mpamvu nanjye ntateze iteka gusubira inyuma. Ndacyari aho ndakataje kugira ngo mugire byinshi mumenya mutavuye mu ngo iwanyu cyangwa se aho muri. Iteka burya ngo umuntu nyawe ni wa wundi uhatana, agahatana cyane ariko ahatanira bifitiye inyungu rubanda nyamwinshi. Ni Naywan Ekimomo Naigros kuri Noble TV Family NTF ndetse na Gen TV. Ese waba wifuza kumenya u Rwanda ibyaruranze mu mateka yawe ya mbere, tukabikuvira imuzi n'imuzingo? Ese waba wifuza kumenya abami bayoboye u Rwanda ngo ni bande? Ese basimburanye bate? Ese bayoboye mu yihe myaka? Bakuweho n'iki? Ese nyuma y'ingoma ya cyami niwe mu perezida wagiyeho mbere? Ubundi se u Rwanda rwayobowe n'abaperezida bangahe n'abami bangahe? Ntujye kure ndaha kugira ngo ibyo byose bikuvira imuzi n'imuzingo, bitotore bikugaragarize. Kimwe n'ibindi bihugu kandi u Rwanda ni igihugu gifite amateka yacyo yihariye ajyanye n'ibyo cyanyuzemo, cyane cyane ingoma ya cyami yariho mu myaka yo hambere. Impuguke mu mateka nka Alex Kagame n'abandi banditsi bavuga ko u Rwanda rwayobowe n'abami 28 kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1991 kugeza mu 1960. Amateka kandi agaragaza ko aba bami bose bayoboye u Rwanda bakomokaga mu muryango umwe w'ubwoko bumwe bw'Abanyiginya. Tutagiye kure rero, dore urutonde rw'abami bayoboye u Rwanda n'imyaka bagiye bimaho ingoma uko ari 28. Ku mwanya wa mbere turahasanga Gihanga wa mbere Ngoma ijana. Gihanga wa mbere Ngoma ijana yayoboye kuva mu 1991 kugera mu 1124. Yasimbuwe ku mwanya wa kabiri na Kanyarwanda Gahima, yayobowe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ijana na 24 kugera mu 1157. Ku mwanya wa gatatu hayoboye Yuhi wa mbere Musindi. Uyu Musindi yayoboye mu 1157 kugera mu 1180. Ku mwanya wa kane hayoboye Ndahiro wa mbere Ruyange, yayoboye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ijana na 180 kugera mu 1213. Ku mwanya wa gatanu hayoboye Ndaba, wayoboye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1213 kugera mu 1246. Ku mwanya wa gatandatu hayoboye Samembe. Samembe yayoboye kuva mu 1246 kugera mu 1279. Ku mwanya wa karindwi hayoboye Nsoro wa mbere Samukondo, yayoboye mu 1279 kugera mu 1312. Ku mwanya wa munane hayoboye Ruganzu wa mbere Bwimba. Bwimba yayoboye kuva mu 1312 kugera mu 1345. Ku mwanya wa cyenda hayoboye Ikirima wa mbere Rugwe. Rugwe yayoboye kuva mu 1345 kugera mu 1378. Ku mwanya wa 10 hayoboye Kigeli wa mbere Mukobanya, yayoboye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1378 kugera mu 1411. Ku mwanya wa 11 kandi hayoboye Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi wa mbere, yayoboye kuva mu 1411 kugera mu 1444. Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri niwe wakurikiyeho ku mwanya wa 12, ayobora kuva mu 1444 kugera mu 1477. Ndahiro wa kabiri Cyamatare niwe wakurikiyeho ku mwanya wa 13, yayoboye kuva mu 1477 kugera mu 1510. Ruganzu wa kabiri Ndori ku mwanya wa 14 niwe wakurikiyeho, yayoboye mu 1510 kugera mu 1543. Ku mwanya wa 15 hakurikiyeho Umutara wa mbere Nsoro wa kabiri Semugeshi. Semugeshi yayoboye kuva mu 1543 kugera mu 1576.
ku mwanya wa 16 hayoboye Kigeli wa kabiri Nyamuheshera kandi yayoboye kuva mu 1576 kugera mu 1609. Ku mwanya wa 17 hayoboye Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura yayobowe kuva mu 1609 kugera mu 1642. Ku mwanya wa 18 hayoboye Yuhi wa gatatu Mazimpaka wayoboye kuva mu 1642 kugera mu 1675. Ku mwanya wa 19 hayoboye Kirima wa kabiri Rujugiro yayoboye kuva mu 1675 kugera mu 1708. Ku mwanya wa 20 turahasanga Kigeli wa gatatu Ndabarasa, uyu muramuzi cyane, yayoboye kuva mu 1708 kugera mu 1741. Karemera Rwaka nawe ni umwami wayoboye, ariko we ku rutonde ntiyashyizweho kubera yari umusimbura wa Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Ku mwanya wa 21 twasanze Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo yayoboye mu 1741 kugera mu 1746. Ku mwanya wa 22 twahasanze Yuhi wa kane Gahindiro. Ngira ngo benshi ingoma ya Gahindiro murayizi cyane, yayoboye kuva mu 1746 kugera mu 1830. Ku mwanya wa 23 turasanga Mutara wa gatatu Rwogera. Mutara wa kabiri Rwogera yayoboye kuva mu 1830 kugera mu 1853. Ku mwanya wa 24 turahasanga Kigeli wa kane Rwabugiri yayoboye kuva mu mwaka w'1853 kugera mu mwaka w'1895. Ku mwanya wa 25 turahasanga Mibambwe wa kane Rutarindwa wayoboye umwaka umwe gusa mu 1895, dore ko uyu Mutarindwa yakorewe kudeta. Ku mwanya wa 26 turahasanga Yuhi wa gatanu Musinga yayoboye kuva mu 1895 kugera mu 1951. 1931. Ku mwanya wa 27 turahasanga Mutara wa gatatu Rudahigwa yayoboye kuva mu 1931 kugera mu 1959. Ku mwanya wa 28 ari nawo mwanya dusorezaho icyiciro cya mbere cy'ingoma ya cyami cyangwa se cy'ingoma y'abayoboye u Rwanda, turasanga Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wayoboye mu mwaka w'1959 kugera mu mwaka w'1960. Ngabo abami 28 bayoboye u Rwanda. Aracyari Naigros Naywan kuri NTF, Noble TV Family ndetse na Gen TV. Ese wari uzi ko nyuma y'uko u Rwanda rurekurana n'ubutegetsi bwa cyami rukagana inzira ya repubulika yiswe ya demokarasi, wari uzi ko mu myaka isaga 56 u Rwanda rumaze kuyoborwa n'abaperezida 6? Ku mwanya wa mbere turahasanga Dominique Mbonyumutwa yayoboye umwaka umwe gusa, tariki 28 z'ukwa mbere 1961 kugera 26 z'ukwa 10 1961. Dominique Mbonyumutwa yavutse 1921 atabaruka tariki 26 Nyakanga 1960. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Geregwari Kayibanda yayoboye imyaka 12 uhereye tariki 26 Ukwakira 1961 kugera iya 4 Nyakanga 1973. Yavutse tariki ya mbere Gicurasi 1924 atabaruka 15 Ukuboza 1976.
Ku mwanya wa gatatu kandi turahasanga Juvenal Habyarimana yayoboye imyaka 21 yose uhereye tariki 5 Nyakanga 1973 kugeza tariki 6 Mata 1994. Yavutse tariki 8 Werurwe 1937 atabaruka tariki ya 6 Mata 1994. Ku mwanya wa kane turahasanga Dr. Theodore Sindikubwabo, niwe wayoboye igihe gito kuko yayoboye amezi 3 gusa, tariki 9 Mata 1994 kugera 19 Nyakanga 1994. Ku mwanya wa gatanu hari Pasiteri Bizimungu, yayoboye imyaka 6 kuva 19 Nyakanga 1994 kugera 23 Werurwe 2000. Yavutse mu 1950 na n'ubu aracyariho. Kuri ubu hari Paul Kagame. Paul Kagame yayoboye imyaka 3 y'inzibacyuho ubwo Pasiteri Bizimungu yari amaze kwegura. Guhera tariki ya 17 Mata mu 2000 kugera 25 Kanama gusa. Nyuma yari yamamaje ashyiraho koko inzira y'amatora kuya n'isaha akaba ariwe umuperezida ukiyoboye uru Rwanda. Ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi, ndabashimiye mwese mwagize uruhare kugira ngo iki kiganiro kibagereho. Ndashimira kandi wowe udahwema iteka kutugaragariza urukundo, ukora like, share, subscribe ndetse na comment ntuyibagirwe. Iyi ni Noble TV, Family NTF ndetse na Gen TV. Turabakunda.